Nyamba shaki. Techno Camon Slim bongo. De piela 1% sahashal tenjiamo. De charger bongo 60 watts fast charger. Bana puni anto charge phone go 0 to 100. Karba pagi 1 hour. Zungo tientel la 10 minutes because injene video wa katinyanya jamana kafshi kirama be bana karakubi. Katinyanya how many percentage karyanna because fast charger bongo ka phone go charge fast. Titwan video wa puni. Ganya Techno Camon Slim mama the fast charging test mama den chansha yele ma comment section man ama masani de bangdama the charge fast because 5600 mAh battery can charge 10 minutes can ye 14% kay to abe balama battery ma galsia dezo changu ma gbanwele comment section man you know da mo video mo so anyi pa ma ka like ka share ka comment ka repost din ya char pa ga bongo nya ka go yan pa